Cjenovnu politiku DM-a čini cjenovna strategija Uvijek povoljno, kojom garantujemo minimalno 4 mjeseca da nećemo podizati cijene, cijene mogu samo padati. Ove godine je to bilo izuzetno teško ostvariti s našim dobavljačima iz razloga što su oni nenajavljeno vrlo često dobijali promjene cjenovnika. Uprkos tome, kroz stalne pregovore i dogovore s dobavljačima uspjeli smo postići da maloprodajna cijena DM-a raste sporije nego što rastu maloprodajne cijene na tržištu, što nas izuzetno raduje. Pored toga, istaknula bih da su najvjerniji kupci DM-a, koji su ujedno i članovi Active Beauty programa lojalnosti, u protekloj poslovnoj godini ostvarili popust od 5.700.000 maraka, tako što su platili svoju robu sa Active Beauty bodovima. I na kraju bih još da spomenem DM marku, u koju smo investirali dodatno u cijenu, te time uticali na našu industriju da se cjenovno približe našim cijenama DM robne marke. Hvala.